bafowethu ngizophakamisa ukubonga kakhulu lento enginayo isenze into enhle kwazi yathatha isikhathi sayo yakhipha imali zenkampani yayo yenza isithombe samamiliyoni isithombe isenzele inkosi yakwazi ndoda ngizokunikeza isibusiso namandla nebhizinisi onalo likhule into yenzile enkulu kakhulu isithombe osenze esikhongo waspenda millions hayi millions lento yenzile inhle kakhulu endunkulu uma uthanda ubukhosi uyothola iy'busiso ngoba awenzelile iNgonyama kuphela wenzele thina sonke thina maZulu waphinde wenzela namakhosi akwaZulu wenzela namakhosi ale thina sekuphela iqiniso uzovikeleka ibhizinisi yakho izokhula ngoba into yenzile ishoka bamkhulu bakho iyabajabulisa ungayinakile kodwa namhlanje nakuchazele yona nto ebalulekile ngoba iwumlando shobe phawula nokuseko ngicela ukuthi ibhizinisi yakho ikhule nayo nje le ndoda izoyichaza bafowethu bengizoyincoma ngiyithandile into eyenzile ngihlale ngiyibone le ndoda ingibingelela njalo endunkulu ngihlale ngivuma nje bengingazi ukuthi uyindoda ethanda ubukhosi ngale ndlela ngizomnikeza ithuba ngoba leli ipheji lidlula kakhulu kodwa limfanele ethi angene kulo ngoba ngisho uminista ngiyanqaba kulo ngisho intatheli ngivele nginqabe emayethe sikhulu ngiyabonga uthathele leli thuba ngiyathokoza kakhulu umshayisibhakela odumile lapha eSouth Africa waze waya phesheya kwey'lwandle nimbona nje ubuya phesheya kwey'lwandle asithokoze kakhulu konke esikwenzayo esikwenzela iNgonyama sikwenza ngoba siyithanda sikwenza ngoba siyiqhakambisa thina ngesiko lethu thina maZulu sihlala sibonana njalo nodokotela lapha eNdlunkulu sithokoze sijabule sengamele iNgonyama siyothe ngayo yonke indlela esingayotha ngayo so sithi nje ayiphakame iNgonyama ayiqhubekele phambili ibe nempilo ende sibonga nezibusiso ke sengiyithola-ke namhlanje ngize ngingene nakuleli page elidume kangaka ngiyathokoza kakhulu ama-1000 abaninganyana njengoba kushiwo kwathiwa isithombe uspende 1112 hours okusho ukuthi uba besibala ngey'nsuku beku-47 days lowo edweba umdwebi wasekhongo odume kakhulu okuthiwa uGail i-artist enkulu idweba iNgonyama 47 days uma ubala ngo-24 hours i-hour lakhe lu-6000 kusho ukuthi kusungabali ukuthi i-hour lakhe lu-6000 aspende yena 1112 hours hhayi ama-100 ama-1000 hayi kahle ndoda hayi ube namandla futhi lento yenzile isijabulisile thina kakhulu siwuZulu futhi ayijabulisanga mina uZulu phela ijabulise i-Afrika yonke ngoba siyazalana nalo ade sidwebo wasekhongo uyitholile imali uyothola ibhusiso ngani kodwa ngiyothola ekhulu ngibonga kakhulu ndoda yamadoda sihlale sibambisana kakhulu ngoba ziningi izinto esisazozenza kwelakithi kwaZulu ngoba ngizwile ukuthi nekhampani kunabantu abaphikisayo ngiyazi ukuthi yena kunabantu abalale behlile ngawo lokho nje ngiyacela uNkulunkulu asigcinele abantu abanjengawe bonga kakhulu wena-ke awusena wakwezinye iy'ndawo sesizokufika ube semngomela nasenhlongweni zeNgonyama fanele ungena iyagcotha iNgonyama ngomhlaka 29 seMoses Mabhida so lo mnyama asiphelele khona siyabonga siyabonga